The flower sellers are out in full force in Tehran for Nowruz, Iranian New Year, and they are hoping the festivities will provide a much-needed boost for business. Traditionally, Iranians celebrate the first day of spring by wearing new clothes and shoes and attending family feasts where fish, fruits, nuts, and sweets are on the menu. But it is increasingly costly to keep such customs at a time when the country faces high inflation of around 16%, youth unemployment of around 26%, and is struggling with the impact of economic sanctions over its nuclear program. Old bazaars and modern shopping malls appear busy, but business is slower than in previous years. Marjan, the owner of an upmarket cosmetics shop, is disappointed by her low sales. اصولا هفته قبل از نوروز همیشه مشتری خیلی بیشتری داشتیم. سالهای پیش ما 4 نفر 5 نفر تو مغازه وای میستادیم، ولی امسال همش 2 نفر وایستادیم. باز هم مشتری خیلی کمه. فکر میکنم بیشتر به خاطر اوضاع اقتصادی و نبودن امید به آینده در جامعه بشه. Masoud, who owns a clothes shop, agrees that the usual Nowruz fervor is absent this year. واقعیتش امسال خب نسبت به پارسال وضعیت بازار ضعیف‌تره و من خودم حس می‌کنم دلیلش هم این که پول‌جویی مردم خیلی کمتره امسال. قدرت خرید اومده پایین. While wealthier customers are skipping luxuries like imported cosmetics, clothes and holidays abroad, life is particularly difficult for lower-class Iranians. Esbat, a janitor, and his wife Azam, a cleaner, are both working hard, but their wage does not cover the costs of necessities. امسال قدرت خرید ما خیلی کمتر پارسال شده. دیروز رفتم 1 کیلو نارنگی و خیار و سبزی خریدم، شد 16 تومن. برای خودمون دیگه خرید نکردیم، فقط برای بچه‌ها خرید کردیم و منم الان من و شوهرم دوتایی کار میکنیم. چند روز پیش رفتم آجیل بگیرم. آجیل حالا که ارزون ترش 45,500 تومن بود. اونم به درد نمیخوردش. اون من فردا مهمون میاد خونم، نهار میمونن، شام میمونن، از راه دور میان. من نمیشه که باید نهار بدم، نمیشه از راه دور بیان نهار شام نخورم برگردن. خب حالا ما الان دوتایی کار میکنیم، نمیتونیم برسونیم. باید چیکار کنیم؟ ما اینقدر گرونیه. Meanwhile, events further afield will be dominating Nowruz festivities this year. Iran is negotiating with world powers, including the United States, over a nuclear deal. People hope an agreement and easing of economic sanctions would lead to lower inflation and more jobs. But there are also fears about the country's future if the two sides fail, and Iranians feel that the uncertainty over nuclear talks is hampering business. Although many want an agreement to be reached, the mood is pessimistic. کلاً برای وضع اقتصادی امسال خیلی فرق کرده با سال پیش. امسال همه دو به شکن این که ببینن اصلا میتونن قدرت خریدشون دارن ندارن، ببینن اصلا چی میشه، آیا اصلا اگه به تفاهم برسن درباره هسته ارز میکنن، اصلا وسیله بخرن نخرن، حالا چه تو طلا چه تو ماشین چه تو خونه، که دوباره قضیه 20 سال پیش که شد اتفاق نیفته همه چی بشکنه یهویی. کلا مغازه‌دارا هم همینن، تو بازار فرقی نمیکنه. دوست داریم امضا بشه که وضعیت اقتصادی مملکت درست شه دیگه، ولی امیدی نیست. تا این همه قول دادم ولی هیچ کدومش عملی نشده. Nonetheless, despite the uncertainty of nuclear talks and high prices, people are still celebrating Nowruz with whatever they have, hoping that it will bring fortune in the year ahead. Najmeh Bozorgmer, Financial Times, Tehran.